maan tanah. Ya, ada tang tanah, ada pada tang tanah. Arya jual lebih kok. Kabar anda ya. Dibagi berapa mereka? Iya, Arya lah. Duk M. Cuma tanah saja biba ini bagi hidup. Tak bengal kok. Tidak remah boleh Pak Raden mar kan kok rejak kun abri ar mar taber. Kok bengal lah mon ngak teh. Sa M lah karo. Marah minta tolong tamboy Pak Raden. Ja kok tak bisa. Kuan kini ro tanah. Wah dek rem mari kana. Pinalaban mun tanda. Ya satu TV kata. Jual ka yang lain bae. Ja kok tak bengal mun 2M ja. Bila Maria ibu kibing kok Pak Raden, keng polan kok ke puton bese Pak Raden dia. Sa M ya? Iya. Dah mulai setayare berarti tang tanah lah. Jadi guli boleh? Iya. Ya. Tina deki pesen biko transfer langsung. Iya Pak Raden. Gila. Seborang ni mah kiocan Pak Raden. Deal ya. Sa Deal. M ya. Oke. Ya ocan salah ya. Ada celenda mare. Apa mana ini cukup adis sobennya. Mayu. Siapa li kulit tang tanah? Aja bang lah. Hei. Siapa ban? Siapa ban mak bang kali kulit tang tanah? Aku kok san tanah di Naria. San di daerah mak. Tanah di nak kapiri mari beli bingko. Mereka siapa? Intin tanah di Naria. Lah mari beli kapi bingko. Kamu mau bukti na? Tak bukti. Seru TV kanila jelas ini na. Hak bili na bangko. Paano nga po mabahabangal-bangal katang tanah? Are waris dari tang bapak dia. Tak bisa tanah. Artang tanah. Tanah, ada beli kok kapi. Benar apa pa sir? Lulu. Beda apa? Ada adis pada mewah ada sah. Beda apa deh? Apa nak? Adi ya baharap po tang tanah. Kok lang rin mali. Seru TV kanila jelas atas nama tang hindi. Ada tang hindi rin kapi di tanah dia. Hindi lagi kelako. Kok tak terima aja. Ben meledak siapa di tanah? Mereka ngobar kok. Ada tang hak kapi lah. Coba di macam-macam ke tang tanah dia. Turun dulu. Berarti ini masalah beri kobar. Tiban sekian entar ternyata tulis. Mana itu di mana? Berarti kobar yang tak dapur wah. Pinter TV jual. Ayo entar. Ayo. Macam. Sakit masuk lah. Baan rumah bahan yang mentang dinda kak. Ada rem le. Baan tak ada borongku. Mak pah ngucak tak tepor ben harap kar le. Sanggolan dia baru mak jual kapi. Tak padan engkau. Tapi mentang di mak jual. Ku tak padan engkau. Sanggolan dia baru suruh kedua ini. Mak jual kapi mi ban. Ya lah harap kar pu. Kalau tangan di sejual mi ban doang. Iya lah kan dijual engkau. Munda ini kau tak terima men. Pai jual kapi karuan. Tak terima dah remat sudah. Kok panas? Tang di bulan jual. Taruh mayu. Oh. Mak le engkau bi ba Andrea jantan. Kok hinga na tangare ya? Kala. Jantos bende dina mun acarok ke bingko. Iya kala. Tak rungkut. Apa iya? Oh ya. Aduh. Arok pati dia arok lah stretanan. Lu ke lu. Mayu kan tadi takut dia arok mayu. Mayu. Mana? Ki bengal banyak. Nantang boleh kan kau banyak. Ki bengal 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 banyak.
Andrea mah acara kerja yang setretanan, kun gara-gara tanah sedang dijual begitu dah. Terus ke lu, sabar. Arah apa aja deh boy? Kan tanah ada yang jual, darah mamon hasil tanah aja bagi dua boy. Setuju? Darah mas setuju? Setuju? Ya ayo. Bagi dua ya. Kan? Gila mah retaper kan kok ada kun abri ark ke gaban Mbak Raden dia iya lah. Kat dulu. Yo. Ada buku rit. Dia nyaman yo. Sabar. Macam bang lah ban adik kulitang tanah. Santi sabar dinda. Sabar dia remah. Butang tanah kak. Tanah di nak kapir mana beli bingko. Akad. Yang jadi Mbak Raden ya kita men ni tayo. Ada kilo malai kupus. Iya. Ya. Gila mayu. Mulai. Lu. Beda. Mulai. Lu. Beda. Ada sebeda memang ada sah. Action. Cenochen demi menghibur kalian. Cenochen ada pecah kapi makin met. Satu TV kan ada pecah kapi. Par kok tangha kapi dina. Tulung lah. Dina tang lana. Masalahnya beri nang kobar ya. Laban pay antar tretan ban mak ada tuli ber. Ditang kretan ro tak dukur ya. Iya, beli mayu. Oh, belau na. Allah. Mulai. Saya masuk ongku lah. Bean rumah pahandang mentang dinda kak. Ada rem le. Bean dia tak deporongku. Abu mak bahmu tak tepor le. Kat. Mulai. Ku tak apa ko. Sangkulan rubi abas ro kedua Apa tak? Mulai. Ben tak tepor. Ben mak tak tepor. Ben ni. Ben posisi mancing lah ram. Sebuah danang kok. Posisi mancing. Mulai. Udah pak kena air lah. Mulai. 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 Cut. Mulai. Mau sama kok takut kenapa mantap kok tak bisa ngontrol man. Ayo siap. Mereh. Mulai. Mulai. Kalau mana Lu ke lu. Aku ada kan dia. Cahyo sabentar. Oke. Siap kamera. Mulai. Aru apa tadi acara kongku nak anak dua. Lu. Kau pas di acara kongku dia ramah mau nepes apa? Mayu. Itu tahu lu. Bandu. Stretanan kakak ale. Aduh. Allah stretanan. Ben ngocak. Ambu dah ya. Ambu. Bok Andri stretanan. Begini we. Lah. Ayo. Sore dua rumah tabuk tu. Mulai. Lah kan tanah ada yang mau jual. Darah mamon hasil tanah aja bagi dua boy. Setuju? Darah mas setuju? Ya ayo. Bagi dua ya. Akajo. Yo, akad.